I say I'm more called baby, do Adom TV, bedroom Jumadi, so sister Sunday B. Or your guy, yeah, say, Papa, I newest baby, upon home to Mantiwachina. No, me and son, girls can talk now, so what's not in what ye be, and your casa keke, name casa. Nyansa woman shame cray 2-4. And I ye baby de home come on, no more girls can talk, Cocon said, dear, no near dear Debbie. And ye may be bois. So I'm Adom TV, I was, oh, you know, and I know keke. Name ye your home, Juman. You know me and so china made the chair. Now so I can your home. What's ye 60 ye de bass Asemi edika. I can't say me na. It is out here worse, no, now we all shall that and someday woman. Topic in a becano, no related. No who near ye king. And I don't pay me dinner hay. May yes, I'm not will be. And may Becassetia will be there be Nantity de mamma and no. Me a Christian nearby your papa beer, a raddeman funny near grow. Dear Raddy Diancasa, Jim Payan Sudi. Pa, and where dear, me may take you be a far who dear so. Me name way, me your shuffle, yes of mamma, name it's Tiana, me my minimum papa me fair mood, and I'll crop me about bedroom. Tim Payan trossum, me jidim paye, me jiddy papa. Me also cry me Bobby. Mfa bed in yan kwato sofo so nso ye bi na sofo de ne dia ka ho na urade bambo na e ka behie mu a obi antumi nya ohwe nti nso wo ho ya bompaye wo ho abobi fagidie bibi eye bi egidie edura wo nom so ho beto wa eye gidie a wo de se eduro no mu no e na ama wa yaresa eye gidie nti saade no se enye yie na wo gidie enye ye oti ase tienne no asemi di kan eye asofo ne nkomhye ye prophets ahodo anopa mechia mo yedamu ase papa ya sofo yedamu ase obambo nti ene yeti ase so man ti de mu ye bia no ye ni so then the questions nko a nti wa wutie me hwe me no na wan so fabitu utiri na buse na nso wanu ye no fama ho ye sure say teach you anything ehwe asofo akese ehwe sabre na enkomhye ne yati bebre titi bebre na kwashi bebre na ekoso e wo ya adwen mu asade ni si a ene yehu audios ni videos ahodo na eba na we kan na yese na sei adoso na obi bebu sasade ntina ya na video no emma ase ye nhunu na momade ni si a na ye nhunu ana nso se ya na eba na pay ni pay attention e si momu a na ye kwa akofade aba na because ya na enwanwa asem ni si ya ene so wo kwa didi so sa na eba enso se ni pakro ya yehu omo nsam kan omo benben no bi bebu sase ade na asa nkomhye nyina ba omo wo soro omo wo animu nipa hwe wo se celebrities ana high profile personalities bi omo nkoa na nkomhye ba efa wo mo ho na bia wo komi kuro mu kura bia mabre wa bi ana young lady bi young guy bi o hye ho enkomhye bia mfa no ho da we mu nyina ya no ye ani die mu kofo de ahye manu mu se mimusa yame adifo papa bi esemoni die mu a me se ebre no aso se wo se yete ne ma bi ase na ye ni mu kura na yesese nyame oyi ekira na se de etie bia no o cancel ye twetwam ni ade na ade na asa ntwetwamu ne ma na si anankrofo fa ekire sa akoye ne ma bi sa de ehyem ni nyina ye question ye busa asa ne nkomhye ni bi ama hu ni suro abehye ni pamu because ebisi enti se kwasi ti ho ana kwame ti ho na yesi say ya because ebi esi painting
na di hu ni suro abehye nti ye difo eba saa no a yentimi breaki ni twetwam ana die na wo se me na afa me ho no me so me ye de boa ya na edi a na je se nkomhye ni nyina so na da social ne so ene nkomhye nyina e ya asofo no a na de ba ana se hwan se na nyame kan no se na nyame se ye nye no we nyina ye questions we nyina ye questions a ye besre ni die mu se mo be ma ye nsa tumi aka eba no eba ne sei se na ye hu no na ede ne ye fa ho ena e bi anipa no ampa muwa nti ye se ya e wo se nyina ye kan no tumu ne agidi ana prophecies no na ye abuse no all in the name of fame ana because ya teten so se ase ebinum true that ena afei na yahu wo mo na yate wo mo enka na prophecies ni nyina so ani die mo eye die owu ngu a ewu ngu a ena prophecy bia so mama enka se kwasi ebenyeska entitutu huye kwasi prophecy bi ana ya prophecy bi esi se nyame be you destiny helper bi eno ema ana eno eba na no de monka na de bia se wuo na wuo no so ye personalities no nko a obi a owo front like nkofo hwe no mutie no we nyina ya no ye we nye se obi efie be challenge dwuma no amoye no ensem busa bia ye busa ne wo a wo hwe me tie me nso no wanso so busa ho sanse me bida ase de bia obi bewu de bia obi bewu de bia obi bewu nti pa se ade yi eye wuo na eye prophecy abamu nti ye betena wa ye nhwe han amana abamu awie na fe ye be claim ownership se no abeye fame ase as a prophecy mano obia de be points han na me kan nti wo kan ye no ani die mu o enye se me ti obi na so ani die mu eba mu yi na no ne krakra ne sai nipa no se okọ nti se akosi sai nti ekọ no die biem so na ba ye eya soodin ana ede na wo se ye na adidi mu ama ene ya make say se am say yate eho se committee ana say ye dey se bia unya prophecy na ba also call hotline so nante ko na do ko to manim na ne ho na ye mompaye titimrem no sa na tie na sa na tie ana de na asesenti ama na de wanya die sam na ba so no komsha na ba so no also ofre hotline ana say secretariat no na uko ka kire wo mo questions be brain na ekoso Ghana for bi adwene mu enu nti ena won aresa guma no ya mimi bisa because platform no ha na wo obi oti mikro mu onya ti na wo se ye de eba ha ti ani die mu questions ene ye busa empire no ye bo a enya adwuma na abra nipa ne nka ho ana mi ankasa na mi hu ye no mi ntime mmoso mpaye ntwetwamu ana na saade na ya de a AC happen ya kan baako ya kan mienu still ye hu nipa no ede na wo se ye tumi ye ede na wo se ye nye eno na me say ye like ye ni nko ho ye hu ho no ho no so asofo papa bi ye prophet papa bi eni de mumma boa ye na ye nhunu na mum enye de nipa bi dwene susuo se me say prophecy no aye fame as or ye na bamu an ye hu say yes or powerful the question ba ko a see ya wo ma we say guma sumu ne say sika prophecy bi amai say ne nat gina do na no bi cha 10 million eno de ma eno so ba mo miente said ye we mo ba yete mo miente ana say ye hwa ye clergies asofo no mo de ne yenye na e bakra na nke ya crown no ne ye hu so hu e bia ye hu mo me ye hu ansa ne ye bibi danse ye behwere ya dofo yi ne abusua ya ansa na ya be kire ana mo ko forward bi na obi
akasa tia mu ntimo buafuo na no aye ni na da social media ye ni na camera ye si so edin Awurade hu ye mobo Awurade ndom ye na we die ensesanye sika ye die na de ye nsem bisa nko a ti wa wo hwe wa no ansa tichu no masofo no ya mommoa ye mpa na ase ya ye kese wo celebrities anase obi a odi dom anim nkofo hwe no ho de no ya adoso ti mekwabna age na adwa dada one mpanifo bedi nkomo pensem mu ti kwabna ene questions ye bebusa ye efa clergy and prophecies wo wanya bia yes wo wanya 10 million wo do na no na da bio bibi saba eno ne yenti eno ne question na ye busa no we the prophecy we say we get by you na de no mai eba hu na de no meda bonte mi yenti na ise de bia we benya nkwanhia we besi we bewu panimu bi bewu ena hu kwabena man sampo na de na esie wie no na fe epiepie ena nkwanhia bi besi na de nti esi wie ya ye hwere ye dofo no eno ne krakra no ene se wenye wo na me pese wo yi ano but questions a Ghana for busa ase ebi mu wani omu hu ade no ana ya so den ana dwe enti we de alright if you me that interesting say they with the band but this time I'm sure say we all make sure say Sadi be yan insurance so pa say ne won pay for atrase area Kofi Capital atrase consumer protection strong advocate says consumer and the bribia that oye winner and I say 50-50 but odwene o man no so kase pa we are privileged say national conversations say no we ni free ma enya dey possible area Kofi Capital as make out say ya nkasa ya papa ya ofa obia ni mkwachi aka kane no gina ma Memphis Central Memphis Central on the ticket of the NDC and a former member of parliament and then also abekansa o ehwe ni Charles so be abekansa and measure see free baby all the free no na initial comments because any prophecy ampa eda so ho adentina ye from had bribia da akandifo a omo known and I expose say we see beside no and I bribia than commissioners of eba form and commissioners so eba form hono ye ewu yade so measures if you na madwa senso say what you say ko kufia kwaba